Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatly ilmiyeleri hoş gelmiştir. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve laqibatu lil muttaqin ve salatu ve selam ala eşrafil murselin ve nebiyyina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin ya erhamer rahimin. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilman nafi'an ve rızkan tayyiban ve amalen mutakabbalan. Allah'ım bizde ушундай күндөрдө кайрадан илим жолунда көрүштүрүп аткана шүгүр мактоолор болсун. Тагдырыбызга ушул күндөрдү туш кылган Алхамдулиллах Роббил Аламин Аллахыма чексиз мактоолор шүгүрлөрдү айтуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүнө Кутман Куранды таратуучу жылдыздар болгон сахабаларына Аллахтын салам салаваттар болсун деп ошондой эле алардын жолун жолдогон жалпы мусулмандарга Аллахтын мээрими, ырайымы, береке, тынчтыгын тилеп Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bugünkü sabahımızın amin. Bismillahirrahmanirrahim. Merimde canarayımda Allah Teala'nın adıyla başlayız. Elhamdülillah. Bugünkü temada ustazga til alçak, sılık mamile, ilimdeki bereke. Demek duada Allah'ım şu bizim ustazlarımızda da razı kılıp, ustazlarımızda razı kılıp Allah'ım bizge dağı paydalı ilim ver. Allah'ım adepli ilim izleyicilerden kızım barыбызды. Amin ya erhamer rahimin. Allah Teala Kur'an'da aytat, merimdi canarayımda Allah Teala'nın adı menen aytkın o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bilgenler menen bilbegender barabarбы. Ошондой Allah Teala aytat, Allah sizlerden iman keltirgen jana ilim tartуу etилген zattарды daraja martabalarga көтөрөt. Mujadala suresi 11. ayat. Allah Teala aytat Kur'an'da, al özü kalagan adamlarga hikmat, danışmandık tartuulayt. Kimge hikmat, пайдалуу ilim berile turgan bolsa, demek aga köp jakşılık berilipdir. Bakara suresi 269. ayat. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimge Allah Teala jakşılıkты kaalasa, dinde ilimge ee kılat. Dünya jana ahiretin jakşılığı, артыкчылыгы. İlim menen dünya jana ahiretin jamandığı ilimsizlik menen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimdin maksatı ilim alуу bolsa, kıyamat günü Cebrail aleyhisselam kol alışıp görüşөт. Jana Cebrail, Mikail, İsrafil perişteler ilim aluuchuga istighfar, Allah Teala'dan kechirim tilep istighfar aytышат экен. İnşallah Allah'ım oşların katarında barыбызды uşu ilim jolunda kılgan bolsun. Niyetibizdi жаңыртып ар бир абалыбызда мээримди жанарайымда Allah Teala'nın ыраазычылыгы үчүн ilim alууга Allah'ım barыбызга күч кубат, кайраттуулук берсин. Allah'ım barыбызга ыйман ыкласыбызды күч кубат берип, ден соолубузду бекем кылып, үй бүлөлүк бакыт, элибизде жерибизде бейкуттук, тынчтык берип, Allah'ım barыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, бактылуу мусулмандардан кылсын. Келиңиздер, ilim жолунда бирге бололу. Allah ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh.